Deep Secret TV, amabanga y'urugo n'imyidagaduro. Senateri w'ibihe byose gupfakara akiri muto, perezida ushaje Joe Biden ni muntu ki? Akimara gutangazwa ko ari perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Joe Biden ku rukuta rwa Twitter yise yandika amagambo agira ati: Amerika ntewe ishema no kuba mwarampisemo ngo nyobore iki gihugu cy'igihangange. Umurimo dutegereje ni munini, ariko mbijeje ibi: nzaba perezida w'abanyamerika bose, waba warantoye cyangwa utarantoye, sinzatatira icyizere mwambonyemo. Joe Biden ni umugabo ufite inararibonye muri politike, dore ko ayirimo kuva mu mwaka w'1970 ubwo yinjiraga muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Azwiho imvugo ireshya benshi. Ku majwi 288 habazwa amajwi y'itsinda ritora bwa nyuma rihagarariye rubanda, Electoral College cyangwa se Grand Elector. Biden yatorewe kuyobora igihugu cy'igihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atsinze Donald Trump wari usanzwe ku butegetsi. Ni ibintu byabayeho gake muri Amerika ko wari usanzwe ku butegetsi atongera gutorerwa indi manda. Uwo byaherukaga kubaho nawe ni umunyarepublikani George Herbert Bush watsinzwe na Bill Clinton ubwo yageragezaga kwiyamamariza manda ya kabiri, bikanga burundu. Gutsinda kwa Joe Biden ntago gusubirwaho, kuko Trump nta yandi mahitamo afite uretse gusohoka muri White House. Ikigaragaza ko Joe Biden yaba yaratsinze amatora kera, ariko Amerika ikabanza kwitonda ngo ibanze ninde perezida wayo mushya, nuko ku munsi wa nyuma hari hasigaye leta enye. Ariko Biden akimara gutsinda muri Pennsylvania ahavuka, n'izindi zari zisigaye zahise zitangaza amajwi yazo. 3 muri zo Biden arazitsinda nk'uko byari byitezwe, naho Trump atsindamo imwe, ibitari kugira icyo bimumarira. Nubwo ari ibintu byari byoroshye, kuko henshi muri leta za leta zituwe n'abantu benshi ari nazo zitanga amahirwe yo kuba perezida, wasangaga abakandida bombi barabanje kumera nk'abazigabana. Uretse ko Biden yaje kwereka igihandure Trump ubwo yatsindaga muri leta ya California, byasabaga nibura amajwi 270 ngo umukandida yegukane intsinzi. Biden yahanganye na Trump mu gihe cy'iminsi 2 ya mbere yo kubarura amajwi rusange, ariko mu minsi 3 isigaye ya nyuma Biden yagiye ajya imbere cyane ya Trump. Mu mijyi itandukanye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abambari ba Joe Biden barimo barapfundura za champagne, abandi barimo barabyina umusaturamano bishimira intsinzi. Mu bandi bishimiye intsinzi ya Joe Biden ni Mitt Romney. Uyu ni umunyarepublikani wari inyuma ya Trump, yanahanganye na Obama mu matora yo muri 2012. Yagize ati: turabizi neza ko yaba Biden ndetse na Vice President Kamala Harris bose ari abantu beza kandi bazashobora akazi kabo. Turimo turasenga Imana ngo izabashoboza akazi kabo. Undi ni Barack Hussein Obama, kandi birumvikana. Yagize ati: ishya ni hirwe inshuti yanjye Joe Biden na Kamala Harris, President na Vice President w'ahazaza wa Amerika. Abayobozi batandukanye ku isi barimo Angela Merkel, inshuti y'abademokrate, Emmanuel Macron, Boris Johnson n'abandi benshi mu Burayi barimo bandika ubutumwa bwa Twitter bishimiraga intsinzi ya Joe Biden. Sindi impamvu abayobozi bo mu Burayi bishimiraga intsinzi ya Joe Biden. Barabizi neza ko Trump yari amaze kuvana Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano ya Paris yo kugabanya ibyuka byoherezwa mu kirere byo kubungabunga agakingirizo k'izuba kitwa couche d'ozone. Yitezwe ko Biden azahita asubiza iki gihugu mu masezerano ya Paris. Ikindi nuko Trump yashwanye bikomeye n'imiryango ishamikiye ku muryango w'abibumbye nka OMS, yagabanyije amafaranga kimwe n'inkunga mu miryango mpuzamahanga Amerika yashyiragamo, Trump akayagabanya. Uretse kubyina intsinzi no gutsinda mu buryo budasubirwaho kwa Joe Biden, uyu mugabo Joe Biden yaciye n'agahigo kutaracibwa n'undi mukandida mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu majwi rusange Biden yabaruwe hafi 1,074,857 birenga, ahita aca agahigo kari kasizweho na Barack Obama wari watsinze afite 1,069,400. Aya majwi nta wundi mukandida wari wese wigeze yagira mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imyaka irenga gukaba hafi 300 nta uragira aya majwi. Uwari washyizeho akagahigo ni Barack Obama muri 2008 ubwo yagiraga amajwi 1,039,400. Amerika yose yavugije induru kubera ingano y'amajwi ku mukandida umwe, ariko Biden yatsindiye kuba perezida, anakuraho akagahigo katigeze gakorwa n'undi muntu mu mateka y'iki gihugu. Donald Trump yakomeje kuvuga ko yibwa amajwi ibi, ariko ntawabyitayeho kubera impamvu imwe. Mu myaka 170 ishize muri Amerika habarurwa amajwi muri ubu buryo. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko 99.8% by'abatuye bagaragaje ko kwarura amajwi binyuzwa mu mucyo n'ubwisanzure buhagije, bikanagaragaza ko iki gihe cyo kwiba amajwi muri Amerika
kiba kiri kwijanisha rya 0.2%. Gutsinda kwa Joe Biden byahise birangiza guhangana kwari hagati y'abanyamerika guturuka mu mashyaka abiri akomeye, ndetse na n'ubu itangazamakuru ry'abanyamerika baranditse bati time turi unite, ni igihe cyo kwishyira hamwe tukayoboka perezida mushya kandi nawo muco w'abanyamerika ko nyuma y'amatora bashyira hasi ubukiba bagakorana n'ubuyobozi. Umugabo ugiye kubana n'isi ari perezida w'igihugu gikomeye ni muntu ki? Ubu niwe muntu utorewe kuyobora Amerika, afite imyaka myinshi kurusha bamubanjirije. Joseph Robinette Biden Jr. yavutse tariki ya 20 Ugushyingo 1942, avukira mu bitaro byitiriwe Mutagatifu Maria i Sacramento ho muri Pennsylvania. Ababyeyi be ni Catherine Eugenia Biden wabayeho hagati y'1917 kugera 2010, ndetse na Joseph Robinette Biden Sr. wavutse mu 1915 agera muri 2002. Ni imfura mu muryango w'abagatolika w'abana bane. Ababyeyi babo bisekuru byabo bibarizwa mu Burayi, mu Bwongereza, Ubufaransa na Irlande. So Biden yari umukire cyane, gusa nyuma aza gusa n'uhungabanye mu bukungu ubwo Biden yavukaga. Agace ka Sacramento Biden yavukiyemo ubukungu bwako bwaje kuzahara cyane mu myaka y'1950. So Biden iki gihe ntiyabashaga kubona akazi gahamye ngo atunge umuryango mu buryo bunoze. Mu ntangiriro z'1953 uyu muryango wabaga muri apartment zo muri Claremont na Delaware, nyuma baza kwimukira mu nzu yabo i Wilmington, Delaware, ubwo se wabo yaramaze kwisuganya neza mu by'ubukungu. Tariki ya 27 Kanama 1936 Joe Biden yashyingiranywe na Neil Hunter waje kwitaba Imana mu 1972. Bamaze imyaka 6 babana, babyaranye abana batatu. Joseph Bob Biden wa gatatu witabye Imana 2015 yaravutse mu 1939. Robert Hunter Biden yavutse 1970, undi akaba Naomi Christina Amy Biden. Mu 1938 Biden yabonye impamyabumenyi mu by'amategeko muri Syracuse University College of Law. Yari yabaye wa 76 mu banyeshuri 85. Yahise yinjira mu banyamategeko b'abakorerabushake i Delaware Bar mu 1939, bitewe no kugira umuryango urimo abantu bakomeye by'umwihariko mu butabera, aho yazamutse cyane muri politike. Mu 1972 Biden yatangiye kwiyamamariza kwinjira muri politike ya Amerika. Iki gihe yahise atsinda Joe Caleb Box wari uhagarariye Delaware muri Sena ya Amerika. Tariki ya 18 Ukuboza 1972, habura igihe gito ngo yinjire muri Sena, umugore we Neira n'umukobwa wabo wari ufite umwaka umwe basize ubuzima mu mpanuka yabereye Hoxton, Delaware. Abahungu be babiri nabo Bo ndetse na Hunter barakomerekeye cyane. Byari ibihe bikomeye cyane kuri we kuko n'abahungu be Bo na Hunter bazahajwe n'imvune z'iyi mpanuka, harimo no kwangirika ubwonko. Byaramushoboye kugeza ubwo Biden ashatse kwegura ngo abanze abavuze, ariko Leader Michael Masrid wari uhagarariye Sena amwumvisha ko atagomba kwegura. Ku ya 5 Mutarama 1973 Biden yarahiriye kwinjira muri Sena ya Amerika. Icyo gihe abahungu be bari barwaye, nibo bari ndetse n'abandi bantu bake bo mu muryango. Ku myaka 30 yahise aba umusenateri wa 6 muto winjiye muri Sena ya Amerika mu mateka. Kubona abana be barwaye buri munsi byaramushenguraga cyane, kugeza ubwo yatekerezaga ko Imana yamwibagiwe. Biden yaje kujya mu rukundo n'undi mugore wari umwarimu, Jill Tracy Jacobs, bahuye mu 1975, baza gushyingiranwa mu 1977. Tariki ya 17 z'ukwa gatandatu babyaranye umukobwa Ashley Blazer mu 1981. Bob Biden yaje kuba umucamanza wavuganiraga ingabo za Amerika zabaga muri Iraq, nyuma za kuba perezida w'urukiko rw'ikirenga wa leta ya Delaware. Yaje guhitanwa na kanseri y'ubwonko muri 2015. Hunter Biden ubu ni umucamanza ukomeye muri Washington kandi n'umushoramari. Joe Biden tariki ya 9 Kamena 1987 yatangaje ko aziyamamaza kuyobora leta zunze za Amerika mu matora y'1988. Icyo gihe yari akanganye cyane kuba ari kuba bahanganye bitewe n'uburyo yari amaze kumenyekana muri Sena ya Amerika. Byari bigiye gutuma aba perezida wa kabiri wa leta zunze za Amerika ukiri muto nyuma ya John F Kennedy. Gusa byaje gusa n'ibyanga ubwo abantu benshi bamukuraga amaboko nyuma yo kumenya ko imbwirwaruhame akoresha akenshi aba ari kwigana iby'abandi bifatwa nk'ubujura, icyo bita plagiarism. Byatumye kandidatire ye ayikuramo ngo kuko yari amaze kugenda agaragara nabi bitewe n'amakosa yakoze mu myaka yari yaratambutse. Mu kwa kabiri 1988, nyuma yo kumara igihe kinini ababara ijosi, Biden yashyizwe mu mbangukiragutabara ajyanwa ku ivuriro
rya Walter Reed Army Medical Center ngabagwe. Yabazwe ubwonko bwari bwaramaze kugaragaza ko butari ku murongo neza cyangwa se bujagaraye ubwo yari ari gukira, aho bari bamaze kumuvura yongeye guhura n'indwara zifata ibihaha zigatuma ahumeka insigane, byatumye amara amezi agera kuri 7 atagaragara muri Sena ya Leta Zunze za Amerika. Biden ni umwe mu bantu barambye muri Sena ya Leta Zunze za Amerika ndetse arangwa no kugira uruhare rukomeye muri rimwe mu myanzuro yagiye ifatwa mu gihe cye nk'ukuriye Sena. Aho nko mu 1999 mu ntambara muri Kosovo, Biden yashyigikiye umugambi wa NATO wo kwatsa umuriro wa bombe kuri Yugoslavia yari ihanganye n'inyeshyamba zo muri Albania. Iki gihe we na John McCain basabye Perezida Clinton kwifashisha imbaraga zishoboka zose zirimo ingabo zo ku butaka ngo bahangane n'ubutegetsi bwa Yugoslavia bashinjaga ivangura mu bwoko bw'Abanyalbania muri Kosovo. Uretse ibi kandi Biden yongeye kumenyekana cyane ubwo yashyigikiraga intambara yo muri Afghanistan muri 2001 yo gukura abatalibani ku butegetsi ngo iki gihugu kitabindiriye umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda. Biden yumvikanye avuga ko icyo basabwa cyose nka perezida wa Sena ya Leta Zunze za Amerika mu gashami gashinzwe ububanyi n'amahanga. Muri 2002 Biden yatangaje ko Saddam Hussein ari ikibazo gikomeye mu mutekano w'igihugu kandi ko agomba kwigizwayo, biza kurangira hatowe ko Amerika yigarura Iraq. Mu matora 2008 Joe Biden yashaka kwiyamamaza ariko biza kurangira kuyemo kandidatire ye kubera Barack Obama wari muri imbere. Gusa mu ibanga Obama yabwiye Biden ko ari kumushakira umwanya ukomeye ku butegetsi ubwo azaba abaye perezida. Gusa Biden yabitiye utwatsi umwanya yavugaga wari ukuba vice perezida. Biden yabyanze avuga ko byatuma buri umwanya ukomeye n'ijambo muri Sena. Gusa biza kurangira hinduye ibitekerezo yemeza kubera Obama vice perezida. Ni umwanya mazeho imyaka igera ku 8 ategekana na Obama. Ubwo manda yabo yari irangiye, ibitangazamakuru bitandukanye hagati y'umwaka 2016 na 2019 byagaragaje ko Biden nk'umuntu ushobora kuba umukandida ukwiriye mu matora ya perezida mu mwaka 2020 ntabwo yabihakanaga, gusa ntiyatoboraga ngo abyemeze. Nyuma yaje gutangaza ati nziyamamaza nimba ntibasha gutera agatambwe. Icyo wamenya kuri uyu mugabo nuko yatorewe inshuro 6 zose kujya muri Sena ya Leta Zunze za Amerika, akaba kandi yabaye vice perezida 47 w'iki gihugu. Akiri muto yari afite ingorane ikomeye cyane y'ubumuga bwo kutavuga neza mu buryo busanzwe. Yakomeje kugira kugeza yiga mu ishuri ryisumbuye, yaje kubikira akoresheje uburyo bwo kwitoza kuvuga ari imbere y'indorerwamo. Tariki ya 20 Mutarama 2021 nibwo uyu mugabo Joe Biden azinjira mu nzu ya perezida White House muri Leta Zunze za Amerika. Gusa ni urugamba rutoroshye. Donald Trump we ntiyemera kuzitabira irahira ry'uyu mugabo watorewe kuba perezida wa Leta Zunze za Amerika. Iyi ni Deep Secret TV. Deep Secret TV, amabanga y'urugo n'imyidagaduro.